nyabara mweru Paul Odera wa timu ya mubira wa gonya wa athaki 15 mwena guku bururi-ini ananie Simbas ni aneire timu iria gakorwo igicemania na timu ya Uganda kiaro-ini kia Mamboleo kaunti-ini ya Githumo muthe wa Juma. Amwe athaki aria makanyita itemi ngucanio ino ya Elgon Cup ni Andrew Amonde, Collins Injera na Jacob Oye. Simba aria no ateteria ikombe giki ni matanyitwo gugatetera ikombe giki kwa rita ria kana kirumanirio. Kogena kwa muthe wa Jumapili niguo githurano kia timu ya AFC Leopards igathurano kuria memba a timu ya AFC Leopards magathie guthura ofisi njeru. Namzungumzia huyu Nicholas Kipkeruya ambana ahuraniri giti kia muikairi giti ni gagakorwo gikiruirwo ni andu atatu kuria Dan Shikanda, Ben Musundi na Maurice Yamaha ni amwe aria merutire kuhuranira giti giki. So many cases, first of all, of sabotage in the technical bench. They win 3 games, the fourth and fifth one they will lose. They have to lose. Why? Because the players have not been paid winning allowances. So a member of the technical bench will tell the players, do not come for training until this money is released. Ben Musundi ni ugite ati kirafu kia AFC Leopards nikio kirafu gikuru guku bururi-ini na ati kiagirwo gukorwo gigitongoria mubira guku bururi-ini. Ya kujaribu kabisa kuyeisha ngome ile kugeuza vinyago kama si upepo. Anamtanguliza Ngiribotera mathako ya Kameme TV ni Ndara wa Gateri.